našli moje video, ljudi ovdje video, ću da vam kažem tužnu vest, to je da mi je crkla crvena kapica, evo vidi ovdje, znači tako vidite da je crkla. Mužak je imao ženku, ženka idemo prvo nas pomoći, mehko da to mužak nije kriv, mužak gleda nakon da je par jednostavno, ili tako da, eto, neću ženka da odvojiti na neko vreme u nešto. A mužak će ostati u akvarijum, pa ćemo kupiti, planirati da kupimo još jednu ribicu. Tako da, idem da sam planirao, ali sad treba da kupim dvije ribe, ću jednu. Uvijek ćemo za njenu pet šopu ljudi ostala. Jedna je onako zlatna, onako brownkasta. Znači brown boje. Crnkasta. Uzet ću tako i to je to što jedna kaže. Znači takve su ti jedne japanke. Kapice, kanal, like i subscribe, podršku. Sad ću da vam pokažem baš kako juri, sad ćete vidjeti. Mislim to tako. Evo vidite.